terang, tadi gelap banget. Dua unit tadi Pak, kalau ya. 2 unit kena. Depannya kena juga tadi. Ya, depannya kan kalau gitu aman. Temennya udah di darat itu ngumpul gitu ya. Nah ini nih bahaya nih. Oh. Wah ya Allah. Wow. Digoyang bro. Kena HP gua. Anjir. Aduh. HP gua hampir kena bro. Muncak-muncak kayaknya. Ya, bos. Jadi benar kayak gini harus aba-aba guys. Wah, masih banyak tuh. Hah? Bos tuh banyak. Jaya, Sari Harum. Ada Sari Harum, nanti ada Sari Harum. Sari Harum ada. Saya kemarin apa sama? Saya disuruh cabut sih. Nanti balik. Jadi judulnya bus penolong. Bus penolong. Masih bersih ya? Oh, Jovik ya? Sensor Pak. Guys, kalau udah posisi independen. Oke guys, masuk. Oh ini tadi jelas banget, tadi gelap banget sumpah. Wah, BKL. Oke, kita lihat prosesnya BKL. Nah, prosesnya. Oh, ini lihai. Lihai. Towing. Ya, towing. Aduh, mobil gua mau kemana ini?
Bang Edan. Boleh cari harum. Coba ya tadi terang, ah? Gelap tadi. Bang, tar dulu bang, jangan bang. Turun bahaya. Bahaya. Bukan kena kan? Bukan. Tuh kena 3 unit bus kena semua. Bekasnya tuh coy, tuh bekasnya tuh. Bekasnya tuh. Ada Pastar, kita Rabu, JRG. Di belakang ada Malang Kencana. Ada dua, berapa ini namanya nih? Bus yang kena, korban bus. Berapa? Titik. Wah, ada bus baru, Sweet Class. Sinar Jaya, apa kena gasruk? Kita lihat nanti guys. Oke, Malang Kencana. Bodi lawas, bodi roti. Oke, kita lihat dulu guys, bodi lama. Guys, guys, oke berhasil. Sih, polos. Kita Rabu guys, kita lihat berhasil kali. Kita Rabu nih guys, kita Rabu nih. Kita Rabu nih guys. Oke, kita Rabu nih guys. Kita Rabu. Wah. Woyolo. Oke, ada JRG. Tuh kakak cantik. Pastar. Barang molor bro. Sweet Class Sinar Jaya. Mana kayak gini?
Kapan member baru datang? Member baru kapan? 2 menit. Tengahan. Minta nomornya nanti ya. Mas bro. Mas bro.